iti tunggal pitik ki puso. Adagur uray ng istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Nay, apa yan, Romel lakay. Uray laing tupak mo ti bagim iti sofa ang nagtugawam. Awanan bakit? Anya ti awanan? May sa kadagiti na layoff iti kumpanya. Anya? Awanan trabaho. Ay, kunaklakit din no anya itayan ti kunam nga awanan. Kasano pa ti biyag tayo ita? Abustadan dua nga anak ta, ken agadaldan. Sana parikot day talakay. Anya nga ro ti maramidan tayo? Talaga akas ta ti biyag. Ay, nagrigat pa imot nga rod ti agsapol iti master kanita. Relax lang ka di. At dalat ta kaasi ti apo. Kababain pa yun ka. Awan rumbang apagbainam. No awan master ka man niya nga rod. At dalat ta ipay ti apo apamuspusan. Naimbaglangan ta man nakaawat ka. Natural lakay. Ti pan nakaawat, ket tanda ti pangmatay. Nasano nga ro din ti biyag yaw anak ko? Awan parikot nanang. Urikas kas ano? Adamot maganganan siya, iti panaglaklakok iti naluto amakmakan. Saan laang nga dagiti sukik iti tsindaan, ken dagiti order kanyak online. Ay, iso Nang, no talaga asaan ang makastrek iti trabaho ni Romen, o di iso ti mga iwan kadagiti anak mi. Tapno saan kayon ang mabannog ang mga iwan kadagiti apuyo. Awan parikot dita. Awan mo't aramidan mi kintatang yaw. Sa bagay ananang, Liwliwami kit di nagiti apum ay. Nagsisingpot damay. alala, agi amanak narod iti an-anos yun, anang. Naggapuan ka de, pare Romel. Sinurnadak ti nag-aplikar pare. Awan kanupay matla ti bakante. Talaga nariga ti sumri kita iti trabaho. Nang ron agpili-pili ka. Saan matakas ta? Siyempre. Kitaan mo tayo kabalan pare. Wad kidi Narigrigat nung pakalaan iti sakit ti sarkam at trabaho. Pudno mat kidi data pare. O sige pare. Lapsan ka pa ya. Sige. Kasimot ni Romel. May isa ka dagiti na ikat iti trabaho. Gapo iti pan nakalog iti kumpanya nga ayan na. Kaste ka di, mare? Ay, kasano nga rudan? No saan latta ang makabirok iti pagsirkan na, anya nga rod ngay maray. Ano sakpay laeng asyak, ti agbiro. Kan adamo lata trabaho, iti balay. Tayo sunat, agaw-awer ka dagiti duangan nak may. Wan mat kit di Agdan samat dananang mo ang mga aywan kadakwada no kasta arumwar ka. Awan maray. Dahil tati pagimbagan na, tadala ang iti asidigme, iti balay da. Alagot, anus laang amare. Anya nga ro, kasta talaga tibihang. Awan nga rod maray. Agin nanos kami Tinapatag, saan kami alumangan na mangan. Rumalakay, kasano nga ron? Awan latta bakit? Adan na panunot ko. Anya dayta? Adamit tay motor ko saan ka di? Wan? Yala kiti sidecar na. Anya? Apay, agpasada kay ti tricycle? Saan? Ngumkit di?
Isot o sarang mag-deliver ka dagiti lakom analuto amakan, kan merienda. Good idea, lakay. Kan tulungan ka ngagluto. Una, Tapno saan ka marigatan? Agala ka mo ti order mo online. Ngam kabayatan ti kawan pa lang ti sidecar na. Motorlatan. Kat siyak ti ag-deliver ka dagiti order king ka. oh. Wen, lakay. Nasaysaya at sa pakit din no on sidecar na. Ikaksalangan iti carrier box na. Sika man. Wen, kastalangan ti aramidan ta. Agtinulong ta iti negosyom. Wen, husto lakay. Awan pa yan amom. Kasta tinapanunot mi nanay. Tangay sa anak ang makabiro kiti mastra ka katrabaho. Ay, nasaya at daytaan na panunot siya. Mala, agtinulong kayo. Wan nanang. Nangro na kat umadado ti suki na. Naraman nga may dagiti lutlutwon na amasida. May sapay day tananang. Adamat basit amok ngagluto kadagiti nagdudo maaputahe. Agtinulong kami laangan. Ayun ah. Mamin ano amangan ti tao. Mamitlo. Puwera pa'y merienda. Ay, husto ka. Kaya't nasawan, adulat ti agorder ken kuana. Nangro na dagiti masadot wenno awanan oras na ngagluto. Agorder dalatan. Ay, kat si kamot na nga rod ti mga deliver ka dagiti order da. Wen nanang. Usumat itan ti kasta. Nangro na kat impos na iti Facebook dayta. Ay, mayat ah. Uray dito'y langan ar-arabayan ako nada. Adu, ti malakwam nanang. Kanayon mo't ngagkalupon dagiti agasawa iti motor ni Romel. Oan, Diego. Nang runa no mapandagi deliver ka dagiti makan nga order. Kan mapandaag deliver ija tiyandaan kan opisina asukin ni Stella. Kastamat kan kadagiti order ken Stella nga online. Sa bagay, awan mo't lang trabaho ni Romel. Tadi ka tagpadpadakkel lang iti sapsapinan na iti balayda. Anyamot day ta sasawam si ka, Diego. Punumot! Kat si ka, ila ang agbartat ti pagalistuam. Urea, tada trabaho. Wan, ada trabaho. Ngamdanda ni maibartok mo matla amin ti birok mo. Anya ko matiparikot. Saan ka pa imot lang alimangan na nangan? Kat, kontento kan iti daytan. Awan na ti arapaap mo mat asumaya at ti biyag mo. Oh, dulamin. Saan ka lagi di alumangan na mga nagyamang kan? May tugot mo ay intun matay ka ti kwartam. Sige, kakwartam. Gastuson, tamangan matay ka intun bigat. Kanya? Unmad. Amo maya. Kun may isa. Awan ara ka di langit. Iso nga uminom ka nga uminom dito yun. Awan sardeng ti delivery yo Mare Stella. Wen nga rod mare. Nanayunan ti suki. Nang runa no maideliver adagos. Naimbag man, adan ni pare Romela kaduang. Ay, wen Isupay ati kadwak nga agluton. Agisaga na kadagiti mailuto. Saan ako unahin na marigatan. Nang runa iti pa nag-deliver iti tiyandaan kan kadagiti suki iti opisina. Imbag pay kan ka. Into nagangay. Adan restaurant yo. Kasta nga rapaap mi mare. Kan isupay abayadan ti pwesto. Sa bagay Tiganan siyam, et neto na jayan. Awanan maksay. Naitulod ko na iti pagadalan na giti anak tabagat. Sige nga rod lakay. Adda mamerienda nga itulod ta iti maysa nga opisina. Wen awan mo't parikot. Adamot ti tricycle nga usarenta. Wen, takkel ti may tultulong dayjay lakay. Anya ti amom, no makagatang tanto itilogan ta. Kat isunto ti usarenta. Aday upay dayta. Rabak ko laang. Umdasan ti tricycle. Wen ang tag-birthday ti apo ko na asuki. Agpaluto kanyak lakay. Oh, kasta ka di? Wen,
Nayon kanu ti sagana da. Nagmayatan? Iso nga aggatang tan kadagiti maluto inton malam. Kan maisagana meten Tajay latan tumang luto inton agsapa. Mas dawak kan pare Romel. Kimatang ti sidecar, ti motor na saan ba nagpaspasada? Wen, saan apang pasada dayjay? Taus usaran dala nga ag-deliver kadagiti order. Iso Wen, Ngam, adamot latta iti arubayan da no kas diya sakbay panggal daw. Magkita ka kay ayam na nagitan anak. nya kumatdakas na. Under di sayang samat ni Romel. Anya? Katulad. Sipod na ikatiti trabaho na kasjayan. Dapat yan nalabsak namin sa nagbalbalay ba iti labada. Anya? Happy man mo da Romel. Gapot ka ang trabaho na nagbalin na bakla ka na under di sayang. Ay, sumardeng ka man, Diego. Kas jay ate asawa. Amo na atulungan, da asawa na. Sana kaskan ka. Day talamang bagkal iti tengad ti butilya ti pagalistuan. Apa yan, pare Romel? Apay pare Diego? Nakapalda ka ba dun? Anya? Ni, saan mo ta? Ni, naka-short sak mo. Rabak ko kanilaang si Kamot. Ulaw mo sa laang tani. Nakatagay kan sa manan. Dalabasit. Awan pa'y agmatuon. Ni, nakasalapikan pare. Ay, ugali pare, tawan mo't sarila kita. Kat nalabsak man daryong iti sangot iti tersena niska. Sige pare, ituloy mo lang tantar aramidam. Ikamakam mo iti baratinit, dagiti sampay mo wan, damang ano ba utun na ka? Kalakaya. Naglanggong day di akong pare kon. Nakapaldaak ka no. Gaputasyak ti agabal-balaybay. Kunakmat nga minken ka, asyak latan ti agibalaybay. Awan anyaman na day jay. Ulaw kit di Bartek na lang tabigbigat ng nakasalapin. Kaya't mo asawan, nakainuman. Wan. Ayunay lakit din mo ten. Isu ti reklamo ni Mari Sheila. Isu nga agkurkurang da iti budget. Taad ado kanumat ti maibarbartek na. Ngam ti yawat na iti asawa na. Kasta ka di? Isu ano maminsan, bumulbulod kanya. Taawan mabalon dagiti anak na ama panag-eskwela. No, nagdakkel sa ti sweldo na iti trabaho na. Dakkel no dakkel. Ngam no agpainom ni Diego ay kasla politiko lakay. Ay, day tantirigat na. Daan nyo ngay kaskaso dagiti awan maitulong da kada kayo. Podno day tananang. Wan, nasakta na kiti bagana. Baybay aklatan. Sa maysa, nakainom jay tao. Ituloy kit ditar aramidin niyo. Ang tinulong kayo nga agasawa. Isot aramidan minanang. Kat kasi ti apo, adamat maidoldolin mi para iti masakbayan. Aywan gayam, nakitak mo't na minsan ni Sheila. At nakapag-inistorya kami iti apagbiit. Yasog na magtirigat daga po iti aramid ti asawa na. Awan sa ngamin ti malum adimat nakataga ni pare Diego. Imbis ka nung nga rod nga agpaay iti pamilya na. Katigatang nga iti arak nga ipainom na kadagiti barkada na. Naimbag no matulungan dagiti barkada na inton ison tumet ti agkasapulan. Hey, day tatisan tayong amo. Taada dagiti nasaya at ken ka, agagayim da ka, no, ada pabor ang maipaay mo kadakwada. Ay ngam inton awanan, ay, di da ka pa'y talyawanan.
Anya ka mo tan, Diego. Nabartag ka man si Mangbot. Nya kumaya. No kumata masapa ka kumamot asumagpet kan saan ka nabartag. Ang iwat mo. Ay no, di naklam mo tulungan. Mamambanno ka klauna yan. Katsak, sana ka mabambanog. Anya kumati pa ka banugamat kat nagnam ay ti trabahom iti opisina yo. Sardengan nak man. Kau memdet ang iwat mo tamangan no matibab ka. Kasta pa'y lat ibagamat. Amom, Ha? apalak launay ni Mari Estela. Agtintinulong na agasawa. Ha? Kat uray awan trabaho nila kay na, saan da makurkurangan. Makautang agpay kadakwada. How dulami? No kastoy lang. Ang mga numaumagat. Oh, nya. Apayat di mo ituloy. Ang mga nupanawan da ka kadagiti anak mo. Subang kami maning agasawa, Mari. Ay na, mauma ka talagan. Alam mare, pagsaritaan nyo anasaya at dayta. Kasano ang makasaritam anasayaat no nabarte ka sumangpad? No awan sarat na. Arugan na magdagiti barkada na. Daytan tirigat na mare. Naimbag kan pari Rumelta saan nakastay. Ay na, makauma. Kinapuno na. Saan nagpayon ang makiat-atag kan kuana. Anya? Mabarte ka makiatag kan kuana. At day tapay ti may sa pangapapaan na kanya. Ay, daytan amare. Sungay tinaminsan at tapay na ibaga na kanya. No, kastuyak lata ka nun kan kuana. Ay, saan ko ama itad di kasapula na akasasawa? Sumapol iti kasukat ko. Anya? Nakaro ti sitwasyon da mari sila kun Diego nanang. Nay, apay. Kaya't na napanawan ti asawa na. Anya? Ay, sos! Kasano pa'y dagiti anak da? Isurot na kano ida iti ipapanda iti kagayan nga ayan dagiti naganak kenkwana. Ay, agsarita da nga agasawa. Tidakes na kano nga rod nang ket awan samot oras adi nabartek ni Diego asumangpet. Ay, anak ko, agyaman ka. Tasaan akas ta tinakiasawaam. Ay talaga nanang. Awan makunak iti pamatag ni Romel kanyak. Kastamot ten kadagiti anak mi. Uwan, anak ko, makita mi dayta. Adayo siguro ang mapasamak day tananang. Ngamin may sa responsable nga ama ni Romel. Awan makunak amadikan kwa na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ako na makaanas, Mari Estela? Apay, di kay nagsarita na saya at aya? Uray kasanot ayat ko. Awan na saya at pagtungpalan ti saritaan mi. No saan nga apa? Tanakainom mo ta kanayo. Ay, una yan. So please, Mari. Pabuludan na kumapay lang iti kwartam. Tawan at talaga ti sa bali nga asit gak. Amo Maricela, maasyanak kin ka. Mari. Kastoy laang ti aramidin ta. Imbes nga, agluto ka pay laang, ikan kalatan iti i-deliver mo. Agpayso? Wen, deliveram dagiti sukim. Sayang mo't. Itid kulatan ti pagpuunan na ken ka. Tapno, adamot bingay mo. Nagsayaat kan, Mari. Katibulbulodem. Nalala, mabiit laang. Tamanga laak. Kunak man no awan kwartam, hangam adamit gamitod mo balon dagiti obeng kan paggatang ni Michael iti project na ha. Inutang ko, tapnaan mo. Anya? Wano, adamang mangted kan iti kwartam ha. Nagalas lakit din ti panagsasao. Kan nagrugitan ti utang. Oy, Sheila ha? Sheila. Saan ka nga agbidot amang gulib
kanyak. Tapatayan ka na watan. Masaksakitan na! Talaga ang masakit ang kakanyak ng loko-loko ka. Talaga ka di adin at ibatan, ha? Anay ko. Di ulok, kinalkagam iti kalog ti kaldero. Saan lang aday tati iparaman ko kanda? Nauma ako! Ayok ka, salbag ka. Ayop! Awan lang arutin tinasayat nga aramid mo! Pagkatapan nagpailang ititakan! Ikaroon daiting naramid mo kanyak, ayop ka, babae. Anay ko, nagkamuol santi ulok ka. Ano sak iti aramidam? Aglablabas kan! Noon ta aramid mo, saan mo nga ibulagin kanyak? Ta sa anak anarugit a babae! Ti ayop iti babayin. Labanan na kon. Ni Romel. Pare Romel, dumagas ka ba eh? Kaduan nakman nga winom. Oh, agmay-may sa kamot kan rumaben pare Diego. Nakadumsa mo tan. Kaduan nakman pare. Ha? Makapong tutak lang amin unay kan Sheila ket. Nay, apay? Linabanan na ket din ti ayop iti. Saan ang mabalin kanyak ti kastoy? Sakit din ti andaran na ti kayat na. Kuha pare. Nembag kuma, nukaslakin ka apakmar ti asawa na. Nabartakan pare Diego. Saan mo nga mo ti sasawan? Amok pare, amok. Sige pare. Labsan ka pa dito eh. Kanda ito iti ibagat kan ka. Sa anak nga under di saya. Ti loko. Di na pala kita klunen. Sige pare Romel! Agawid ka! Tama no bakutan na kanibagat mo! Hey! Apay ngamin nga masidig ka pa'y lakin kwa na, Uray kas kasano. Adamot respeto kan kwa na uray kas jay na. Yung ti ibaga ng under di sayak kan ka. Sabali na saritaan. Lakay, Na, basit la una yan tijak ng danugan kan kwa na. nukas jay ti inaramid mo, anya ti mapasama. Uray mapan agdarong. Saan ko asanudan? Nakay, aging ka iti kabailam, lumiklik ka iti riribok. Isut ar-aramidak. Saan ko akayat? Nga da kagura ka tao, ken manggura kanyak. Ngam, below the belt mo tan tinaramid na. Bayam, takasaritak tuman ni Mari Sheila. Naminduan nga imbaga na tikas ti kanyak. Intun maminsan, likli ka mon, nga uray ayaban na ka. Uliitak. Saan na kuman nga ulitan ti mga ibaga kanyak tikas jay. Tama nga numalipatak akong parek. Kasta, inaramid ni Diego kan pare Romel? Diyak kaya ta mailaw anti asawak, Mare. Amom ka di. Nga iti day tingal daw, kat nagapa kami. Isuan na sakit, hinakam na. Ay, kasta ka di, Mare. Saan kumata na ng tupwal ang tirik na? Anya? Adak, iti kusina nga gidaldalimanag kadagiti na nga nandagiti ubing, ana pa nag-eskwela. Ay, una yan ni Diego. Nakita na, nga da inyawat ko a kwarta kadagiti ubing. Nagato ti sauna. Agasog, imbaga nakit din, kada ka nung mangmangtad iti kwarta kanya. Imbaga klagarutan nga inutang ko. Kat, anyat inaramid na. Minasmusan na titakyag ko. Nasakita na. Patayin na kano, numadoktalan na nga dalalaki. Anyan? Simlang ti panagkita. Gaputa masaksakitan ako. Nagawat ko ti kalog ti kaldero. Malo kiti ulo na. Anya?
Naatam nga tan, ti utak na iti arak, iso akas jayan. Maminsan pa nga ibaga na kanyak tikas jay. Saan kun nga mo? Nanya ti aramidag kan kwa na nanang. Ay anak ka aging ga iti maliklikam. Liklikam tiriribaw. Isumat ti agar aramid. Ngum numaibos ti pasensyak. Sorry laangan, nanang. Hey, hapay mo tinakas dyan ni Jegaw. Kanayon da ngaming agapang agasawa. Kapumot lang iti aramid na kano. Isot reklamo ni Sheila. Isot imbagbaga na ka ni Stella. Ay, kas jay gayam ni Jegaw. Wan nanang. Ay, ore asino nga asawa no kas jay tilakay na, agreklamaw. Ngam, saan mo takas dyan ni Diego, edi? Ngam amang ano adamot gapuna. Ti kinamamartak na ah. Nartam nga tan ngagpaiso ti utak na. Ay na, puwaya, anya lakit din ti kasta. Anya launay ti ada iti arak aya. Ay, saan mo tadakas? Masagpaminsan, kan basit lang nanang. Ngam no bisyon ti tao ti uminom iti arak. Sabalin, asaritaan. Talagang sang awanan na saya at alinnaon tautak mo. Akas naman ang tisaon, ah. Nasayaan. Nasaan ka nakainom? Saan anagamuran iti arak taulong? Agsalita ta kuma. Di ko nam nalipatak ti inaramid mo kanyak, eh. Nasayaan. No saan mo analipatan? Abdan to daw mo kanyak. Sige. Aramidam. No anya ti pampanunutan. Nagkarit kan? Sika tinangisuro kanyak tapno lumapanag. Nalabas ka ngaminan. Patpatgam ka di pa iti pamilya. One minute. Apay nga rod akas katar aramidam. Makadosa ko. Kayat mo nga ipakita kadagiti anak mo, ti madi nga aramid mo? Amay matangan da, iti panagdakkel da, katuladan da kanto no dumakdakkel da. Soston! Saan ka amawatan? Sumangpeta ka masapa, sana nakainom. Sermon lat na. Anya ka diya talaga ti kayat mo ang mapasama ka. May salaang tikayat ko. Agnakam ka kuman, talaklakayan kan. Kagadoy bagbagam? Sardangam ni Romel. Tamang ano anya ti aramidan na kan ka. No ayat ingkay bagbaga nga andar di saya. Kas jahay ti pudno amang ipatpatag. Tultulungan na ti asawa na. Saan akaskan ka? Saan? Taro ti Riri dagiti agasawa at Diego kan Sheila. Apay manan? Ay, saan ko pa'y gaya man na ibagakan ka tinapasamak? Panangkalkag ni Sheila iti kalog ti kaldero kan Diego. Saan sapay? Isugayam day di pa nagbartek na, kanya asidag mo kenkwana. Isumat la siguro anapudot ti ulo na. Kat tidakas na, siyak ti pinapasan na. Day tangarod, iso alikli ka mon. Urayan niya ti bagbaga na ditan. San mon nga ikaskaso. Supay lakit di ti pakaisagsag makam, kan pakaaramidam iti madi. Sige, alawin. Awan mat kiti ti serserbi da di atao, apagsaya nga kiti oras ko. Nasaya at man tanasangpetan ka dito'y balay, ah. Ne, apay ko ma, no saan? Anya ti amok. No naisungsong kametan ka ni Stella, ha? Anya? Oh, iya. Saan ko apat yan? Nga awan sa bali a pagtataudan ti kwarta ni Stella, taawan mo trabaho ti asawa na. Na, nagtakas at talaga ti panunot mo. Ay, Tultulungan ta ka lang arudan. Kastapay ti panagsasaong iti tao ang makatultulong. Hoy! Sheila, mapanik na kaklaeng at damot kasininarak mo a lalaki. Gratik takingad mo, salbag ka. Ha? Salpag ka. Nagdakas at talaga ti panunot mo. Pues, no kastamat lang ti panagkitkita mong kanyak. Agsina talaangan. Anya! Pumanaw kami kadagiti anak mo. Kat makaamukan iti biyag mo.
Siguro pod no nga addan pagpampanakkel mo niya. Iso anaturad tinakam mo ang makisina kanya-kanya. Ha? Awan aramid ko. Naumaaklaan iti ugalim. Anya? Sa anak amang rabrabak. Pumanaw kami kadagiti anak ta. Kasta ti atap na ken ka? Uwan, Mare. Ay, nagalasmot din nga ti kasta. Sa bagay. Naumaakbatan, Mare. Nakasaritak matan lagi ti anak mi. Kat kaya dati suporot kanya. Iso nga, agpakpakaasi ako magan ka, Mare. Pabuludan na ko may tigastusan mi, ama panijay kadatatang ko. Sige, sige. Manuti masapol mo, Mare. No, pimanaw da. Kasanupay ni Diego ita. Parikot nan Surutan na nga tati pamilya na. Anjak lang mo Nala. Nasayaat mo't kit diti naramid ni Sheila. Bareng no makaamiris ni Diego. Wala. Nasaan ko kung mga ikan iti bulbulo din na. Masyanak mo't ken kwa na. Apay nga tanga adda ka kasta klase ti asawa. Anjak man amo. Iso nakagasgas sa taklaunay ken kalakay. Anyamot ti ko na magasat mo. Ngamin, nasingpit ka nagbalin nga sawak. Una yan. Kasta akmet. Man nakawat kan nakadungdungo ka. Sa nakagagagat ka pa'y. Oh, bulaan nakmanan. Pudnumot. Naimbaglakit din. Takas kan katinagbalin nga asawa. Sinalbag ijaya babaen. Impay-payso na timbaga na kanya. Pimahanaw da. Pudno lakit diti atap kung adda lalaki na. Kit siguro, nagdanadan. Mamwak lano asino da ya lalaki, patayat idadwa. Sapong ni Diego nabartag na dyan. Naduktalan na sigurong awanan dagiti kabalay na. Ay, apo. Huwag di magayong tared! Ang makipinatay ka niya! Tagpipinatay tayo! Adday ta, kumarkaritan. Makasarak tulang nga ta iti mang tutukken kwa na. Ay, saan nga adayo ang mapasamak day ta bakit? Apo, imbis ko masuruton na ida. Katagbalbaling ten. Talaga napunman mo ni Sheila. Isut ko na kanyak lakay. Kat saan abali ko ma, o saan nagdagsan ti atap na kan ni Sheila. Uray asino mo't apat masaktan. Saan ay sikat ti mangmangta di ti kwartana? Wen, kendakkel pa yung ti utang na kanyak. Ang saan ko na singsingiran ta maasyanak nga rod. Awan sakit dito sa rak mo pare Diego. Sana kasi mrek, malugsawak launay kan sila. Anya? Ket no asino man tinang tulong kadakwada pimanaw. Agalwad dalahan namamwak. Ni, anya ko matidakas na. Nada ng tulong katakwada. Natural, nagpatulong siguro kat damat na siyan. Siguro, tilalaki na tinang tulong kan kwa na. Kadakwada. Ha? Ay, adda lalaki ni Sheila? Kasta ti atap ko pare. Iso anaturad ti pakinakam na nakisina kanyak ti ampang. Naaramid nga ta ni Sheila ti kasjay. Kit panagkita, nasingpat di asawan pare. Anya nasingpet. Katatapag na da nang isungsong kan kwa na. Ne, anya ti kahit mo asawan pare. At dalakit din ang durog kan kwa na makilalaki pare.
Sino kumamat? Tilakit ti kanayon na kadkadwa. Anya? Ngamin, agpadada iti aramid. Ni Stella ti kanayon na kadkadwa ni Sheila. Isu ka di ti dakdakamatam? Awanin magbaga kakasta. Sika tinangibaga, Romel. Oy, Jago. Tantanangan kumatiag sarita. Amangan pa kairubwam. Balbalagan na ka di, Romel. Ha? Ang daya ka ba alam ti may sa abakla ken under di saya? Anya? Ramanam ti kabil ti bakla. Kan under di saya. Uston! Live ko di pulis! Anya? Kahit mo pa'y loko? Anday ko. San asyak ti karkaritam? Taluguban kaloko. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilayang programa tayo, Iloko Love Stories. Ni Stella ti kanayon na kadkadwa ni Sheila. Isu ka di ti dakdakamatam? Awanin magbaga kakasta. Sika tinangibaga, Romel. Oy, Jago. Tantanangan kumatiag sarita. Amangan pa kairubwam. Balbalagan na ka di, Romel. Ha? Ang daya ka ba alam ti may sa abakla ken under di saya? Anya? Ramanam ti kabil ti bakla. Kan under di saya. Uston! Live ko di pulis! Anya? Kahit mo pa'y loko? Anday ko. San asyak ti karkaritam? Taluguban kaloko. Tapay nga inaramid ni Romel ti kasjay. Napunuanan ananang. Ay, Diyos ko. Kasanumat ngamin. Syakit di ka nun tinangdurog ka ni Sheila ang makilalaki. Takas jay ti inaramid ko. Nalabos mo't daitaan. Isu nga imbesan ni Diego. Inang idarom iti inaramid ni Romel kankwana. Isun ati na idarom. Naimbag no din na isikat ti asawam. Nakasagana kami nanang. Tasaan kumot ang magustuhan ti kasjay nga imbagana kan ni Romel. Nagrugit lakit din ti panunot na atao. Makaawag ka man, Maristela. Kumusta kayo dita? Takas tinapasamak, Mare. Saan kung amo? Noan niya ti pagtungpalan day to eh. Ha? Apay? Linuguban ni Romel ti asawam. Anya? Agasang, siya kano tinangdurugken ka ang makilalaki. Takas tamad ti aramid ko. Imbaga ni Diego, ti kasta? Nabartag ngamin, Mare. Kat nagbasbasawang. Mapanagnakan na kanulaang no asino tinangtulong kada kayo apumanaw. Pagikarwan na. Anya? Ken, atapon na. At ilalakim tinangtulong kada kayo. Anya? Ditaan ang rugi ti saandan ang nagkinaawatan ken Romel. Danggam ti si Bubukal, ta istorya ken ka, Mare. Sige, Mare. Kababain pa iti kasta nga inanamit ni Diego. Kitay jay, Mare. Ta kamin tinagreklamo kontra iti asawang. Imbes ko mga iso tinagdarom, ta iso tinaluguban. Anya ka din ti mapaspasamak ken Diego. Ay, nasakit tinakam na iti papanaw yung, Mare. Ta sino kumamat ti makaanos iti kasjay nga aramid na. Kapo iti papanaw yo, patsyan na launay, nga ada ng tulong ken ka, kat tilalakim ka no, Mare. Saan kunto ang maaramid tay tamari? No pimanaw kami man. Kaya't kula kumaapag na kuman. Ang makaamiris abidot na ter aramidan na kan pamati na.
Ay, awan, mare. Nadadailan ti utek na. Gapo iti kapabartek na. Diyos ko, mat ni Diego. O kat, anya ti planom ita, mare. Agtalinaid kami pala dito'y mare. Ad-adan, amabutil na kan Diego. Mare? Nusukunan na kami dito'y. Kat ipakita na ti panagbalbaliw. Mabaling nagsubli kami. Ngamno di na kam sukunan. May sa ti kayat asawan dayta. Saan na kami apat-patgan a pamilya na. Sige, Maristela. Agyaman nag-itiawag mo. Bye. Bye, mare. Nga daytoy. Ang nagtungtung palan ti biyag mi. Anya ti kunadjay Kapitan Romel Barok. Agsasango kami inton bigat nanang. Isubli ti pulisya ti reklamo. Kasta. Or-orayag nga agreklamo. Iti pananglugob ko kenkwana. Ngamsakbay nga inaramid na dayta. Inreklamo kon. Ken inaklon ko. Akinabil ko gapo iti imbagana. Ken panangibaba na iti kinataok. Agraman ti akusasyon na iti asawak. Nga da kano lalaki na. Kasano nga rudan? Masapo lang maikan iti pagnakman ti kasdi a tao nanang. Awan paymat nga rud dito iti pamilya na Parikot na na. No, mabaling nga ariglun niyo akat. Kasta ti aramiden niyo anak ko. No ti panangibagana nga under disaya ken baklaak nanang. Mapakawan ko pay. Ngam ti panangdadal na iti dayo ti asawak. Sa bali asaritaan daytan. Ay, anya nga iti banagan ti biyag na ita. No saan nga agbalbaloy nanang. Talagang awanan na saya at abanagan ti biyak na. Pangasim ko masila, bakit? Agsubli ka yun kadagiti anak ta. Apay, napatag ka di pailakan ka ti asawa alalakero ako na. Pakawanin lang ko ma. Nangiramraman ka pa iti sa bali ang tao. Iso aday ta. Awatam no anya ti dusa ang maipataw kan kadita. Oh. Wen. Ngam sumangpat kayo kuman. Ikarhik agbalbaliw akon. Nalaka nga isawang Diego. Ngam sa bali iti aramid. Pudno ti ibagbagak sila. Agbalbaliw akon. Ano nung tagpay? Kan tulungan na ko mamakisarita ka da Estela. Adidan ituloy ti reklamo da kanyak. Mabaina. Sika ti nagaramid. Iso asika ti makisarita kadakwada. Sheila, bakit? Saan ko amay kari? No agsubli kami ditawin no saan. No sige. Bye. Sheila, Oh, ibabanan. Ay, aday tuyin. Sa pagkindi. Pakawanan da ko man, pare Romel. Maristela. Kalpasan, adinadail mo ti dayaw ko? Oh, Mabalin ang mapakawan ka. Iti panang dadaal mo mat iti kinalalakik. Ngam ti panang dadaal mo iti dayaw ti asawa. Nga adda lalaki na ako nam. Sa bali asaritaan daytan. Pare Romel. Idanon ko daytoy iti korte. Anya. Anya, nalpas ti hearing yaw. Anya ti binanag na. Ay, nariglumin ti banag ko, nanang. Ngam ti banag ni Estela, mahiring dapay. Kasta ka day. Saan ko nga mo, no anya ti pangadang dagiti lupon. Taddan iti lupon ti reklamo mi. Kat anya ti kunan Estela. Masapol ka no maipayan iti pagnakman. Kan pagpampanunutan ni Diego. Ay iso nadagsan mo't nga minday jay nga imbagbagana. Iso nga
Ada sumaruno a hearing, nanang. Adamot na kaibaga kasla nagbiyahe ka na. Nalabit, sinukon na ti pamilya na. Naimbag no, kayat mat ni Sheila ti agsubli dita oy. Saan ko nga mo, nanang? Parikot dan nga gasawa dayta. Anya, ikadam ditoy. Sukunan kayo agawid kayo kuman, Sheila. Anya? Adapay matlapatagkan ka. Ilalakero nga asawa. Pakawanan na kuman, Sheila, bakit? Ikarikar ka, agbalbaliw akon. Sige, ikang ka iti sabali agundaway. Ngam no saan ka nagbalbali? Mapukawan ka iti asawa kan anak. Tauray dagiti anak mo. Saan da kan akay kayat gapu iti aramid mo. Promise, bakit? Agbalbaliw akon. Simbang kayo matgaya man, Mari Sheila. Oan mare, sinukon na kami ni Diego. Ay, kung nasayaat, Pasensya kayo lakuman iti dultog nga asawak mare. Ay, Siya kung ti agkid daw iti pamakawan. Wino panang dispensaryo kin Diego. Mare, nasakit la unay kanyak tikas jay nga impagpagana. Saan laang asi ka mare? Oray siya kumat. Kat amom mat aday tatirason. Apimanaw kami. Sige, gapuken ka. Kan kadagiti anak mo. Ay, kat inya ngay, Mare. Isanud ko ti darum ko. Angam, masapol nga ada pirmaan na iti barangay Lupon. Agyaman ka. Taanak pailaan ti Diyos na gijay nga agasawa. Amom ka di, nga umdas apakay baludam na nga aramid mo. Ganda imbag, tadi nakapinatay ni Romel. Ay na Diego, ti pamilyam kuma ti panunutan. No tapay lapatagmikan ka, agbalbaliw ka kuman. Agtinulong ta, kas iti aramidan da Romel ken Estela. Sige, Sheila. Maasi ka kumamot kanyak kaasawam. Marigrigatan at launay. Among ka di, anagdakkelan ti utang ko kada Estela. Sheila, Isuot ti pagut-utangag. Katgapo iti asin na kanya, kandag iti anak mo, mangtadlat ta. saan ta na pagsaritaan day ta? Nalpasin. Kat saan kang hagdanag? Isardeng kon ti agbartik iti inaldaw. Mangayam, agreportakin kun bigatin iti trabaho. Naimbag man, tamakasubli ka pa'y kalpasan tilangan mo. Nangalaki tilip ko. Iso ang makasubli Sheila. Nas ka na makabalas ka. Saan pa'y anak punas ti sakit tinagam ko iti panangkabil kanyak idin Romel. Tiyan mo na siguro kat awan kanyak dayjay. Kastamot kan iti panangibabay na kanyak iti daramda. Daskan nga adda maipanagnak ko kankwana. Nga adda sa bali alalaki iti biyag ni Estela. Masapul ang masabidungag ti panunot na. Gusto launa iti inaramid yaw. Awan kastay tawa nga awan kagurgura na, kan manggurgura ken kuana. Nalaglagan matla ang tirik na kan panunot na. Ay, maasyan kamilaan ka ni Sheila, nanang. Kastamot ten kadagiti anak da. Supapakan na kayo ti Diyos iti dayta nga inaramid yaw anak ko. Wala nang, gusto kayo. Nalaglagan mo't ang tirik na kan panunot. Pakawanam ti nakabasol kan nakautang kan katapno ti ama. Pakawanan na kamat.
Mababain na ni Diego nanang. Lumiklik. No kasi ngagsabat kami kuma. Wala ta madimot nga minti inaramid na. Inuray na pailaang. Nga da mapasamak sakpay ngagnakam. Ngampod no nga tamot, nga agnakamaan. Saan ko lang amo, nanang? Ay ngamday ta ko matisaan mo nga aramidon. Sige nanang. Panawan kayo pa dito eh. Adalaan pa na. Sino nga tamot dayta? Ay, rumidapak ko ma. Tanagado tilinuto mi kan Estela. Kan in-deliver mi. Umayan! Mabit lang! Si kamat gayang pare Diego. Pasensya ka, no, nadisturbo ka, pare. Awanan nyaman na pare. Oh, Imayat kayat kalo ko makasangon nagtagay. Kayat ka na makasarsalita, pare. ang kwa. Ora dita sirok ti Indian mango ti paginuman ta. Mas presko. Sige, sige. Adamat kit di mono black table kan bangko dita. Agyamanak, pare. Kahit ko lang asumingad ta kuma. Kahit lipatan tan dagiti mati ana pasama kiti kalabas. Anya ti kuna? Nagtagay kayo ken Romel? Uwen, Kunak man na inisardang mong tagi na. Kalpasan na. Kadwampay ni Romel. kayat ko lang ti makisiningad manan kan ko na. Ken litupak dagiti saan na nasaya at napasama kiti napalabas. Saan ko nga amukan ka? Sapay la kuma. Ta saan mo amalipatan ti karim. Kempang takmet ken ka. Anya? Numaulit pa iti ipapanaw mi. Uray agparintumeng ken agluwa ka iti dara. Ngagpakpakaasi. Di tamon asumapang, Diego. Ala, itaman pa nga iminom ka itinasangar, Romel. Abay, takas aya, bakit? Para maminsan lang, mat. Takas aya. Nagikat lang iti bambanog. Anya? Kakaiso na medyo nakagin-awat amat basitan. Narigat mat no, yarado wano ipako ti bagi iti trabaho. Ngawan man lang ti guntaway nga relax. Ha? Iswa, bayanak man lang mat makidanggay ka dagiti kumpadre. Nangro na kan Diego. Diego? Kunam? Wan, agbababawi di tao iti naramid na iti kalabas. Kaya't na pasublian tinasayat alinangan mi iti. Iswa pinagustok man saan mat nga ta at takas. Sige Ngam, saan mo kumamutasan sanan? Oh, apay kumamat. At ang arod maramidak. Sige, adakan ka dayta. Kat sapay la kuma, tasaan ka ama isungsong. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga pinaypay sumtimbagak ngagluto kay ti imbaliktad a pulutan ta, pare Diego. Wen, pare, kabamain matkin ka, ta si kamata ka nahayunan ti makakaam mo iti pulutan tan. Awan anyaman na pare. Ay, gayam. Talaga ka di, asaan kan anak kasubli idi iti trabahom? Saanan, pare? Nay, kasano ka nga rudan? Agkaawan na. Pasalay tulungak mat ni Kumari Masila. Aya, ay kat nasaya at ano kasta? O sige pare, rugyan ta, andap mo makaaduta.
Napanan ka nun ni Romel, tadi na kan kinaduan ang nag-deliver. Ada ka no nagtulagan da ken Diego. Ket kababain no saan amapan nanang. Iso ay Amsa na bali nanang? Makamaneho akmutin iti tricycle. Ken adamot driver's license kon. Ta nangalaak pay laidi ken insurunak nag-drive. Ay, katdahitan tiga po na nga uray saan na kan akaduan nag-deliver kadagiti order ken ka. Wen nanay. Ay, halakat. Iso Ay, ngam kita matamangan no maisungsungan ken Diego. Kanayon pa yan nga aginumda ditoy. Saan mo't akanayon? Angam pasaray. Adito'y dangarod nanang. Wen no saan? Iti balay da Diego. Kita tamangan no sa bali ti turungan na dayta. Nang runa kahat, narugyan mananday di at Diego ti agbarta. Ay, wala na. Pinanawak ida kang Diego, ije balay. Ay, kasta ka day. Amok man tan, nasubihan man ni Diego, tagino. Tidakas na, kat isuda ka na yun kin Romel tagsangsangaw. Tapno, makapag-sindingad ta ka no. Ay ngam, ni Estela ti kaasyak. Ha? Pasaray saanan ang makaduan ni Romel nga ag-deliver. Uwan. Ta idi na minsan kat ni Payan Mari Estela ti nangi-drive iti tricycle ta. Day tangarod kat. No nagsangodan kin lakay mo ang naginom. Ayawanan. Baunan nalatan ni Estela nga ag-deliver. Nya day tuyin nga aramidam, Diego. Kanyang aramidan ako nam. Adaya. Sinubliam man ang tibisyo. Nalipatam ka din, ti kare. Adula amin. Agsapol ka kumamatan ti trabaho. Adula amin. Adama masapsapulam. Anya? Sige. Tao umalatiwak man ni balay da pare Romel. Naluto siguro ni pulutan mikat. Mapankalaan. Kan saan ka pa'y kidin asumangsangpat? Ne. Agnaid kan ije balay ti padam nga artag. Nyat ko lang. Nung nalipata mo, ipalagip ko kan ka. Sa anak abumdang amang panaw kan ka no konak. Kat no anyat imbagak. Aramida. Payo, nakastoy mo ti mapaspasamak kada kayaw Estela anak. Tsaka mo nanang. Nagbaliwan ni Romel. Anya nga ron ti planom ita. Ay ka, ituloy ko lat ati aramidak nanang. Sana mabaling agbisin kami nga agiina. Ay, dayjay a Diego, ti mangisungsong iti asawan. May samot dayjay. Amok, sinabidungan na ti panunot ti asawak nanang. Kinasaritam ka din ni Sheila. Wen nanang. Awan kanot maaramidan na amang lapad iti asawa na. Ngam, ada kano plano na. Nga? No saan nga isardeng ni Diego ti panagbarbartek namanen. Panawan da kano nga agiina. Naglakat ti panang pakawan na iti asawa na ide. No kumata inik ka na iti husto ang nagpampanunutan dayjay a Diego. Gusto ti kunayo nanang. Ay, ada babawi na nga taang anang pakawanlatan ka ni Diego. Ay, naipaayan kumaa, itinagnakman na. Sus pare. Hindi pala ang di nakmat pinating amin. Kinabil nakpay. Wow, ti awanan bain a babae. Sus, ado tinakakit-kita ng runa ijechendahan pare. At daik-ikan ni bakit mo iti kwarta. Wow, bag. Saan ama balinda ito'y pare? Agrin ni sot kami kan Stella. Tanang galaang pare. Nya tanang. Awan kanyak itanday ta. Nalpaskan. Nakabalis akmat laangan. Nasayaat. Tadakan na laing ababae. Ni, apa yan? Kasta unay man na nabartik mo. Anay ko! Abay nagtumpa ka! Ayop ka, babae!
Kunak no nasingpat ka? Lipliputan nak magayam? Ha? Ibatan na Romel! Anya ka iti parikot! Oh, bakalan ka laangan. Rap no maminggakan. Ay, anya ka arami jabay ni asawa. Dahito yung anak yo. At lalaki na. Anya! Sana pud no dayta! Siksika lang ti lalaki iti biyag ko, Romel! Ay, ada ka di pa manak na mo iti dayta. At anang ibaga kanyak nanang. Ay, kat, namati ka mo tanadagaw. Saan da nga ibaga ti kasday? No saan apod no? No, ada pa manak mau. Idarum mo di asawam. Saan pa kanunungan? Namno awan. Pangasim, saan mo kumadangran? Tanusaan, pabalod ka. Anya? Awan na aramid ko, nanang. No asino man, tinakaidanon kan ka iti dayta, Romel. Isangom kanya. Sana nanaskan? Tapat tsak titawan ng ibaga kanyak. Awanan sa baling at atak, nanang. Taidi pa'y laang, kastan timbagbagana. Namati mo tan tinalaing nga asawam. Nilagit ti Diego tinangibaga. Wano nagparbo, nanang. Ay, ti awanan bain ijaya taon. Sana mabalinda ito'y nanang. Salangadat na ijaya tao. Ay, nga maganat ka, anak. Kalpasan na tinultulungak ida. Kastoy ti aramidon na kanyak. Sa dino ti ayan tinalaing asawa, Sheila. Ha? Nakaturog ta, nalaos ti Bartek na. Makitam da ito'y rupak. Ne, apa yan limitam? Kinabilnak ni Romel. Gapo iti parbo nga imbaga ti asawam ken kuha na nga adda lalaki. Anya? Awanan sa bali anang ibaga ken ni Romel. No saan nga ti asawam. Ken iso tinang isungsong iti asawak iti bisyo. Kuha. Ringam ti asawam. Takasaritak iti nalapat. Nasayaat, tanakarin ka. Kape ya. Itimplanak man kiti di kape. Awan matimpla kape. Buhisit. Sikat bisit. Kastalatan ti aramid mo. Agbartek ka. Kalpasan na. Agmalmalamata na maturog ka. Apay. Is. Anya timbagbagam kin Romel. Kagap-gapo dito'y ni Estela. Ngam saan ka amariing. Iso apin manaw matlaang. Ngam agsublinto ka no. Apay. Anyat basol ko. Anyat imbagbagam kin Romel ha? O daya. Imbagam ka no. Nga adda lalaki ti asawa na. Gagpot naman. So Sheila. Hindi pa lang nga danay danon kanyak ngam saan dakmat ngamin apin ati. Adda pa managnak mo? Awan na. Ngam adda na kay danon kanyak. Idarum na ka ni Estela. Kat makaamu ka itibiyag mo. Anya? Kinabil ka no ni Romel. Gapo iti imbagbagam kan kwa na. Good. Good. Anya agot. Awan. Awan. Sa pulot ti kan intigak nanang. San amabalin at ang dangran naklatan ni Romel. Anak, Aglan kami pailaan kadagiti anak ko dito'y balayo, nanang. Mabutbutungan dagiti anak ko. Gapo iti kanayon apan nakabartek na. sige ay ngam di talaang mo ti balayaw. Basta, dito'y kami laang, nanang. Ala, ay kat iso Ken, kitaan niyo kumapay idaan, nanang. Nay, papanam, Mapanak at pamedical. Day tati imbaga ni kapitan kanya. Tapno adda ebidensyak iti panangkabkabil na kanya. anak ko. Nagreklamo akon iti barangay, nanang. Uray day at Chico in reklamo. Saan ka di nasaysaya at kuman, wag sarita kayo ken Romel. Saan, nanang? Ijay tulaangan barangay ti pagsasangwan mi.
Ken, agreportak mo't ija istasyon ti pulisya nanang. Kalpasan ti panagpamedikal ko. Apayasap sa pulam, tapno dang ramadan. Saan nyo kumakonsentiran iti aramid na? Kasi tinakunak. Ada ka di pamanaknak mo, nga ada lalaki na, Awan! Ngam adda nang ibaga kanyak. Kat pinatim mo't adagaws. Saan ko akong sintiran ti anak ko? Ngam no awan pamanaknak mo. Isardeng mo kumanday ta. Urnusin nyo ti bagbagyaw. Tadag iti ubing ti kakasay. At dan butang dakan ka. Anya ti ko ng pare Diego? Adamat surat ken ka ti kapitan? Wen, adda ka no reklamo ti asawam kontra kadata. Ti awanan pain a babae. Iso lang arudan ti adda aramid na. Iso pailat adda ganas na nagreklamo. Ay, kwa pare, jak kayat ti may ramaraman ha. Ririyo da ito nga agasawa. Ne, saan ka nga glisya? Kat no si katinang ibaga kanyak nga adda lalaki ti asawak. Ha, Masapol nga umay ka. Tasi ka timang paneknek iti sango da kapitan. anya? Kitam dayta. Mairamraman ka manan iti Riri. Ay, wala mok dita. Papi ngayon ramraman nak na dyan nga Estela. Anya nga awat. Si kakano tinangibaga ken Romel nga adda lalaki ni Stella. Apay, adda pamanaknak mo? Uy, nawa, madangarod nang ibaga kanyak. Dayta ti sung batang. Takkel agulo daytoy. Parikot da ah. Anya aparikot da. Panang dadael iti biyag ti sabali dayta. Kat amom kadi, akab-kabilan ni Romel ti asawa na gapo iti dayta. Kas iti nakunak Sheila awan amok dita. Iso asaan na kamapan iti hearing wano pa nagsasarita. Nagararamid ka manan ako nak Diego. No saan mo ama panagnakan dayta? Si katipay balod ni Estela. Anya? Pasensya, Mari Sheila. Ngam iti dayto agundaway. Awan kinumarianen. Mari. Ken, kasapulak ti kwarta. Bayadam ko man dagiti inut-utang mo kanya. Ha? Masapul ko ti pangabugado. Katagbayad ka kuman. Pangala ako mamari. Saan ko aparikot dayta? Bastag bayad ka. Awan pa'y sir-biti pa ng tulong ko ken ka. Mari. Ada kanyak ti kopyak iti panagkarina. Adinan ulitan ti inaramid na idi a panagparbo. Ngam inulit na. Iso ay yulik ti darum iti korte. Igastusa. Makitam ita ti bunga ti inaramid mo. Anya nga min tinaknakan mo ang nagsao-sao ken Romel iti kasjay. Dayta tinalalam ti arak. Kuan, Sheila. Mababainak ka ni Estela. Wan, nagaduti na itultulong na kadatayo gapo iti kinaduldog mo. Saan mo anatakderahan ti kinaamam? Ti kinaulom ti pamilya. Baston! Mariribukan ak lang arudan. Mababainak ka Suka talaga. Suwadan na ikandeng ko. Oh, anya manan dayta? Sulbaram asiksika at panawan da ka. Anya? Urutak ija barangay hall. Sige nanang. Ngam ni ko matatang pailaang ati mangaywan kadagiti ubing. Wan, Diyak kayat ama imatangan dati riri. Uray ko nam nga ubing da pailaang dagita nanang. ay, jak ammo apanunutan akas jay tinagbaliwan ni Romel. Gapo iti dadya at Diego amin da ito'y nanang. Ay nga madamot nakim na. Apay adi na panaknakan nga umuna. Ad-adda pinati na ti sabali at tao. Ngam iti siyak nga asawa na. Sa dino nga iti pagtungpalan na ito. Nunaskan ang makisina ak nanang aramidag.
Kabailak mo't nga taabyagan dagiti anak ko. Anya ba ay dagiti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilayang programa tayo, Iloko Love Stories. Sumurutakken kay je barangay hall. Sige nanang, ngam ni ko mapailaang tatang ati mga iwan ka dagiti ubing. Wan. Diyak kaya ta maimatangan dati riri. Uray ko na mga ubing da pailaang dagita. Ay, siyak amo apanunot na kasya tinagbaliwan ni Romel. Gapo iti dayja at Diego amin daytoy nanang. Nagkamot nakam na. Apay adi na panagnakan nga umuna. Ad-adda nga rod api natin nati sa bali a tao, ngam iti siyak nga asawa na. Sa dino nga iti pagtungpalan day taoy. Nunasken ang makisina. Aramidok nanang. Kabailak mo't nga taabyagan dagiti anak ko. Ay ngam anak ka oy. Uy nanang. Adun tirigrigat ko. Ngam sa anak ang nagrekreklamo. Tapasat ti pamatag iti pamilya ti sakripisyo san kadi. Ay ngam tidakis na. Tidakis na nanang. Pagat atapan nakpailaeng ang makilalalaki. Asinumot nga iti saan ang masaktan. Panagkunakad nas kanyag sarita kayo ana imbag. Masapol nga iparang na day tao anang ibagaken ko ana. Nilakit ni Diego, nana. Ano kasta nga rod, iparang mat nga rod ni Diego, no asino day ta alalaki nga ibagbagada alalaki. Kababain day tan, sikan ti pagsasaritaan dagiti labid dito'y lugar tayaw. Dahil ang arod kat nanang. Ay so at talusak tinagan ko. Tidayaw ko. Uray, tadamot basit urnumi. Iso tigas tusak nanang. Ayan ni pare Diego, Maricela. Saan ko nga mo, pare? Nasapa matapin manaw. Masapol nga agparang iti barangay Hulinton malang. Agsasarita kami iti sango da kapitan. Ay na, Romel. Nasa una kanya, adi na kaya tagparang. Anya? Sana mabalin. Iso tinang ibaga kanyak maipapan iti kaadat lalaki ni Stella. Mas daawak matken ka, pare. Namati ka adagos ken Diego. Inamum ko mga imunano pudno ino saan. Agtalakak kan pare Diego. Amo, maasyanak ken Mari Estela. Nagsingpot ti asawam. Iti kanayon mi apanagkadkadwa. Awan sa bari a pinampanunod na no saan ati pamilyana. Saan mo man nga isakit? Isakit ko. Taamok asaan apod no ti pagpabasol mo ken kuana. Ayan tinalaing akong parem, apadam abartek. Awan at bain mo tiyay. Saan niya laang ang mapanagnakan ti pagpabasulyo? Anak kadadailan ti dayaw ko nga agpapansi ka nga asawang, anamati iti sa bali at tao, imbes asyak nga asawang. Agbayad kayo. Katman ni po dita, agsinan ti pagnaudan ta. Agyan kami kadagiti anak ta iti sidong dananang ko. Oh, di iso. Makamukan ti biyag mo. Katsung batang met ti panang kabil mo kanyak. Makaamon dagiti lupon no anya ti ikadenda. Kat no sa anak a kontento, yulik iti korte. Anya? Kat no saan mo pa'y nga mo? Dakkel itan ti kalantigan dagiti babae. Wenno asawa a kabilan dagiti asawa da. Anya ti planom iti parikutyo kini Romel. Ituloy ko ti reklamok na. Ay ngam, di pa'y marakrakan ti estado yo kasagasawa. Anya kumapay ti Sir Servina. No nagdakis metten ti pangkitkitaan na kanyak nanang. Amay sa alalakero. Apakaibabay na naklaunay dito'y lugar tayo. Ay, ngam no maipanaknak mo asaan apod no ti papabasol na ken ka. Kat agkid daw iti pamakawan. Tsak masumbatan day tananang.
Ngam nasakit laon ay tinakam ko. Tamas pa'y apinatin natin sa bali at tao. Ngam iti siyak nga asawa na. Uy, anak, oh. Iso na say sayat la siguro nga agsina kami. Anya, ay ngam kasanon dagiti anak yaw. Ikarigata kabiyagan idalanang. Ken may sa. Maawatan dakto. Tanaan anayan tinakam da. Makaamong kayon kenkwana, Maristela. Umadayo kami. Kat ikaragatak tag remedyo iti pagbayad ko iti utang ko kan ka. Lading itak, Mare. Ngam, saan abas tatik kaso a pinaruhay da? Lading itak, Mare. Maawatan ka. Ngam, di mo la binagbagaan maten ti asawam. Inaramid ko amin kabailak anang patigmaan kenkwana. Ngam inaramid dalat pati kay kayat na. May salaang ti amok arason. Binalas na ni Romel iti panangkabkabil na iti kenkwana. Basol na matlaan. Uray asinumot siguro no laisam. Nga ibabam ti dayaw na. Makaluksaw. Agasam nat ngamin day nga imbaga na ka ni Romel. Under disaya, bakla, ken at dalalaki nga asawa na. Nagapaan mi pay dayta idita dinilaw ko ti kasta. Ngam, pamarang lagayam ti panagkari na idi. Sorry langan. Ganyan to ti panggandang ti korte. Awaten da. Anya itandag ito yung mapaspasamag. Impasubunak ni Diego. No agkibaltang dayjay, amangan na mapatay ko. Kaguran ako ni Stella. Ngam sa pulak ti lalaki nga ibagpagada. Kat no mapanagnakak. Pakawanan naklangan ti ap. Kunak no saan kan ngagpakita pa'y pare Diego? Adala mo may kulaan. Ang pumanawak matladagos. Saan mo nga itarayan ti kasong? Na, anya kaso? Kaya't mo ka di? Adata ti agriri? Anya? Nas ka na panaknakam ti ibagbagam nga at dalalaki ti asawak. Iparang mo ti pamanaknak mo. Nalausan ti gura ti asawak. Gapo iti akusasyon ko kenkwana. Asika ti nang ibaga kanyak. Asino ti kunam anang ibagakan ka? Saan ko na masarakan da tao? Anya? Saan mo ang masarakan? Wano parbom lang dayjay. Kahit mo lang arak-rakan tinaurnos a panaglinangan mikas agasawa. Ha? Amo ti bagbagam? Ayop ka. Inrubo naklaang. Gapulaang iti panagparbom. Ha? Ibatanak siya. Ibatanak. Masapul asong batam daytoy. Agpakita ka kan kapitan. Kan ibagam kan Estela. Aparbom laang dagiti ibagbagam maipapan kan kuana. Kat no saan ko nga aramidan, ha? Ano nagsalbag ka? Wala. Agruam ka na. Apay ti ko naman saan ka akabalan. Ayop ka. Pasok matlaan ti asawam ti amin Sheila. Mari, Aday di ospital ti asawam. Kat adamot iji pagbaludan ni Romel. No pa'y makarwar mutlaang dayjay. No kalpasan ti na ituding nga oras. Kat awan agreklamo maipapan iti panang kabil na ni Diego. anya itandag ito'y amapaspasamak. Naskan mo sumbatan ni Diego ti darom ko kankwana. Saan ka alapdan iti dayta, Mari Estela?
Kaya't ko adalusan tinagan ko. Maawatan ka. Oray asinumat nga ka, tadagsaan itibiyag mo. Agyaman at tumawatan na. Barang no itinapasama ka. Katag nakamatlaan ni Diego. Sapay la ko, ma. Tanong saan natagag-tagam? Patuluyag ti plano nga ipapanaw min. Dito'y kadagiti anak ko. Kat makaamumat na ni Diego, itibiyag na. Saan ko nga minamawatan? Noan niya launay tigurgurain ni Diego kada kami. Nangro na kanya. Ta dinadail na pa'y ti kinatao. Anya timayang. Kahit ka kumakasarita, may papan ka dagiti pampaspasamat. Lading itek. Ijay tulaangan barangay ti pagsaritaan tayo. Ngam, Apay? Adda ka di pa'y matlasir-sirbiken ka ti lalakero a babae. Estel, Inayat ka iti awan ka aspinga. Impaay ko ti amin na pamatag. Ngaman niya tinaramig mo. Naglakaan na sa bidungan ti panunot mo. Ubaw kayang ti pamatag mo. Tanalakaan na sa bidungan iti kinaulbod. Lading itik. Ada pa panak. Ket awan panawen ko ken ka. Anya ita tinaganap mo? Nagsaya atam ka di, ti panagparbot? Ti panangibalis mo? Hustunan, Day tatibanag ti kinabartek mo. Naulaw ka. Imbis ko maapanunutam ti agpaay iti pamilya. oh, Kababain. Limalakyan ka at chismoso ko nakmanan. Nagtakal tinaitultulong ni Mari Estela kada tayo. Kalpasan na. Kastay pailang tinaramid mo. salbagkit di. Kat da ito'y maudi amay bakak. Urayat laang ti panagsarati klase dagiti ubing. Kat tangay awan matlaang may tulong mo kanyak. Nang runa iti pagbayad iti utang ko kan Mari Estela. Agawid kamin ijay kagayan. Tagsapulak iti panggatang. Kanya? Panawandak? Natural! Ta sigurado apay balod na ka ni Mari Estela. Wano saan? Pagmultaan na kalaki di iti dakkel iti panangdadaal mo itinagan na. Talaga pumanaw kami, Mari. Ngam urayat lang ti panagsarati klase dagiti uping. Si Kalata. Katireklamo ken Diego, lading itek. Noan niya ti maikideng adusan na. Anusan na? Awan pagdanaga, Mari. Saan ko akonsintiran? No iti damo kat nagkidawak iti paborkan ka. Saan mo nga ituloy ti reklamo? Ita, kat makamok. Agsasarita kami ija barangay. Ket kayat ko. Mayuli iti korte ti amin. Tapno adda pagnakmanda. Uray tinalaing nasawa. Kababain tinaramid ta. Uray pa ibaga na aparbulaang ni Diego. Saan ko basta pakawanan ni Romel? Taubaw ti pamatig na kanya. Nalakaan na mati iti parbo. Mas pinati na ti sa bali at tao ngam siyak nga asawa na. Iso da itanti ko na abunga ti kinabartik da. Ilaban ko ti kalintigan. Kan panakadalos tinagan ko. Kasi tinakunak. Nuan niya ti pagtungpalan dagitoy. Nakasagana. sikatin ang irubo kanyak, Diego. Wes talaeng, Romel. Namidwali no guban na. Tanag ko nam. Saan ka bumales? Ayop ka. Talbag. Gapo iti panagparbom. Nadadaalan ti relasyon mi kan Stella. Kagurguran akon. Rakit basol mo ah. Anyati ko na.
Saan mo matgayam nga ayayatan ti asawam? Ubaw matlagayam ti pamatag, guno pa nagayat mo kenkwana. Tanagla ka ama sa bidungan, tapanunot mo. Sinalbag ka. Kunam no malalaki ka, ngem. Ket gaputa na iramramanak. Masapul alak amem ti dusam ken bakit mo. Salbag iti at Diego. Iso tinang irubo kanyak. Kasano mapasublik itatirik na ni Estela? Kuray ko ma. No kaya't nakakasarita. Tapno makapagkidawag iti pamakawan kan ko na. Anya daytoy anaaramid ko iti asawag. Nasaktan launay. Iti panamatik nga at dalalaki na. Lading itik, Mare. Ada pangedang tilupon. Kat sana bale? Awatak latan ti panagmulta ni Diego. Kat saan na mayuli iti korte ti reklamo. Kas itinakunak, Mare. Awanan maaramidak dita. Ngam, no di na maitid tinasao amultana iti lasud ti makalawas. Mai-forward mo't laeng iti fiskalya ti reklamo. Pangalaan na kuma iti pagmultana. Saan ko na kumakayat ngam? Sana balen? Siguro, umdasin day jay adusa na. Saan laeng atinagan kentayaw ko, kas asawa ti dinadaal na. Ultimo relasyon mi iti asawa. Kas itinakunak, mat. Orayak lang agsarati klase dagiti anak mi. Pumanaw kami ditoy. Kat no saan ng agbalbaliw. Makaamumatan iti biyak na. Naumaakmatan. Nabanuga kon Mare Estela. Ikarigatak. Abiyagan dagiti anak mi. Nga uray awan ni Diego. Pangalaam iti pagmultam. Tulungan ako masila. Saan ko akayat ti mabalod? Tulong ko nam. Anya ko mati may tulong ko. Nagdakkel to pa iti utang ko kan Mare Estela. Parikot ko pa iti pagbayad ko. Kalpasan na. Una at pa'y tapagmulta. Di pa kat mabalod akon? Anong sama? Natangsit kan tumat ngamin. Kunam no asino kang agsasao idi. Apurke adda pamanagnuk mo nga dalalaki ni Mare Estela. Oh, ayan ti tao, anang ibagakan ka. Salbagkit di. Kanayon kami idi ngagkuykuyog. Nang runa, numapan kami ijay tiyandaan. Ngam awan nakitkitak alalaki a kinasinarak na. Pestekit di. Nasingpat ni Mare Estela. Isu tinaturturan idi awan trabaho ni Romel. Nagagad. Awan sa bali nga da iti panunot na. No saan ati pamilya na? Patpatgan na launay ida. Ay, kalpasan na. Sumangka utro ti asawa na. Namati adagos iti sabali a tao. Imbes ati asawa na ti patyen na. Iso nga. Ay, agpada kayo. Anusan nyo ti do sa'yo? Saan ko akay ti mabalod? No naskar nga aglimba nga karamidak. Anya? Padagsan mlaang ti kaso? Makamuditan. Dayta ti paglaingam. Saan mo nga aramatin ti utak mo? Takasano? Inartemen iti arak. Mariribukan ak narod, sumartengkan. Panagkunam ka di? Kat agnanayon amay tarayam wenno mailembangan ti basol mo? Apay kitinasan? Alawan! Maitarayam ti panangmusigken ka ti korte. Ngam saan munto ang maitarayan ti panangsidirken ka ti konsensyam. Ay, Iparparupam laeng kanyang ita nga awan apulos patagmiken ka a pamilya.
Day talabukod mo arik na kan pagimbagam ti pampanunutom. Himbis ko mga agpanunot ka itinasayaat. Naynayunang kit din ti problema. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Tulungan dak kumamakisarita kan Stella, nanang. Agbababawi ak kadagiti na ibagbagak idikan ko na. Apay ngamin aya. Awan mo't ngamin pambanagnak mo nga daaramid ti asawam amadi na mati kalaadagos iti dayjay at Diego. Basol ko, nanang. Imparupam kan kwa na nga awan panagtalik mo kan kwa na. Ubaw ti pamatag wano panagayat mo iti asawam ta naglakaan na sa bitungan tarik na kan panunot mo. Ay ayatak ni Stella, nanang. Isa patak dayta. Isa pa ta, apay nga raw dakas jay, kinabil mo pa'y. Imanay la kuman ati sao, saan mo adiniswan? Asino mo't aya, ti saan ang masakitan iti husto? Ay, agsupade, ti balikas iti aramid. Nanang, Ibagbaga mga ayatang patpatgam ti asawam agraman pamilyam ngam anyat inaramid mo. Apag ka nito, kinabil mo. Ti pamatag wano panagayat, kakibkibin na ti panagtalak baro. Iti kanito anapukaw ti panagtalak mo, iti may sa tao napukaw umatan ti panagayat mo, kasta. Tirik na di asawam. Agtaltalakan ka, anapatag, kan ka, nga ay ayatam. At saan mo to Apolos pasakitan ngam anyat inaramid mo. No awan panagtalak mon iti tao ako na ngay ayatam, kas kumali asawam. Nga uray kat awan na batad apa manaknak mo, iti ipagpabasol mo kankwana. Di mo mat nga ron may panaknak, apudno ray ta ibagbagam nga ay ayatam. Sana napudno, ti panagayat mo, barok. aklonak, nanang. Bidot ko. Alawoy, tanay, nakaado ako na nagsao-sao. Taggadam ipamakawan na daw dawatam iti asawa. Mabalin na mabalakadak, wano mapalagi pakmat ni Stella. Ngam, no anyat pangadang na ay kat iso ati masurot. Maawatan tayo, wanasaktan iti husto, tirik nana. Tapno saan mumot ako naan, anapangina akunay. Sige, agsarita ta. Kat denggek no anya ti ibagam. Ngem no anya man dayta. Saan ko amakid nga nadagos? Kalpasan na sinaktam tirik na. Agkidawak iti pamakawan, Stella. Kidawak nga ikan na kumay ti gundaway. Ang makapagbabawi. Kan mangipakita kan ka iti panagayat ko. Kasta, Nakulapan lang idi iti panunot ko. ita. Mapanunot mo nga awan na saya at ama itet ti ara. Uwan, Stella. Ngem sana day tatik ang runaan arason. Saan arason tinabartek ka? Wenno anya pay dita. Amok nga uray na bartek ka kunam. Amom ti sinasaom. Ti panang kabil mo kanyak. Pakawanan ko ma. Lading itay. No ita. Awan maikadeng ko. Saan kang apuran ang mangadan? No kasapulan na tagadak ti pamakawan mo kanyak. Nakasagana ak. Basta ikanak lang iti gundaway ko. Agsubli kayo kuman iti balay tayo. Agsubli kami man wen saan. Mabalin mo nga ipakita ti kunam apa nagpabawim. Tano ita kunakmanan. Saan ko madiktaran tirik na. Saan akabailan ti panunot ko nga iturayan tirik na. Sige, ado tinaskan nga ramitan. Masapol nga agtignayang. Tapnasan nga agpisin dagiti anak ko. Tulungan ka, Stella. Makamu ka. Ngam ka bailak.
Babaen iti kaasi ti apo abyagan dagiti anak ko. Nasaya at doon nakapagsalita kayon. Wen anang. Ngamsan ko pa'y ana ipaaiken ko na tikid-kidawen. Ala, adakan ka dahil tangag desisyon. San ka dagdagan wanay nakman anak ko? Dati na patag, nakapagsalita kayo. Tigidin na nanang. Ala, kat ipagpagapom lakuman kadagiti anak yo, ha? San kong amuna nang. Ngamsan ang mapunas iti panunot ko timparupan na kanya. Ampay saak anarukit a babae. Bunga laang day chay, di pan nakabartet na nga ta. Kan sumangka sa irungot nga minday a Diego. Day tangarot tinasakit nanang. Pinati nati sa bali a tao. Kat di na impangag ti banig ko, wenno palawag ko. Anak, Kat tinasakit. Sinaktanak adagos. dahil tangaron, tinarikat kita. Yung ala, noan niya ti panghadan mo, iso ti masurot. Nanang, maawatan dakmet nga tano kastoy tirik nakken ko ana. Maawatan ka, anak ko. Jak malipatan ti panangiparupan a kanyak nga dalalakik nanang. Sakitin launa itinakam ko. Kat nagdakkel, anak kaibabay nagtiti lugar tayo. Sana bali, tarimor lang ti kinapudno. Asaan mo anaaramid ti magpagana? Nagparmula nga minday di Diego. Ngam nanang, nalpasan na nasaktan tirik na. Nataguntaway, amornos ti amin. Kasta ko ma, ti mapasamak. Para kadagiti anak yo. Sanak pa'y ang makapangeddan nanang. No makalipat agto, panawan laangan ti makaiba ka. Saan mo ang mapabasol ti asawa, Romel? Mawatak nanang. Kat saan kayo magdanag? Aramidag amin nakabalat. Tapno maklon naktumatlaan. Alak, tay kunak manen, tagadam abarok. Nasakit mo tinakam ko kan kakat. Tartari gagayak, ti panagkinaawatan nyo manen. Para kadagiti anak yo. Uwan nanang. Gusto kayo. Tagadak ti panang pakawan na kanya. Katnoan niya, dagiti makitkitam itakan kwa na, ay di mo di kaskaso. Kastalaan ti masaktan. Mawatak nanang. Kat sapay la kuma. Tadumtang tumat lang ti aldaw ang mapakawan nak ni Stella. Kat agsubli ti kinasaya at tilinangan mi. Ay la, sa apay ko ba takasta barok? Noan yaman dagiti impalakam na kanyak ita. Awatak latan. Tangay siyak tinagbasol, nanang. Anya ita, inton bigaten tinaytad kan kaapawayway para itimultam. No sana ka makairemedyo. Padasik tagkid daw iti pawayway. Padasik tagpatulong kadagiti kakabsat ko. Sige tanong siya. Awan may tulong ko nga uray kayat kaatulungan. Mapana ka ni Stella. Itugturod ko tagpagpakasik ang kwana. Kanagkidawak matan iti pamakawan. Nasaya at launay, no aramidam dayta. Saan ka kuman ngagpanag ka eh? Ita lang nga makamiris ako. Sigurado ka? Uwan, Sapay lakuma. Anyat kaadam. Amba, pakawan na ko Maristela. Aglo na ka nagdakkel ti basol ko. Italangan na ka-amirsak. Kanatawa na ka. Katagkitawa ko may ti pawayway iti multak. Padasak lang ti mapanagkidaw iti tulong kadagiti kakapsat ko. Kasta ka di? Agpagpakasyakin ka. Kat ulit tagkitaw iti pamakawan. Sige, awagak ni Kapitan. Ngam siguraduam nga iti maikadua a deadline.
agtungpal ka kuman. Arami na kami nakabalak. Sige, Kat ulita. Pakawan na kuma. Amom, anak ko. Awan kastay mang pakawan iti nakabasol. Nakastati kayat ti apo. Pakawanam ti nakabasol ken ka. Tapno pakawanin nakamot ti apo. amok day tananang. Ngam kayat kulaang nga ikan ida iti pagpanunutan da. Sa bagay, Kas iti saan ko abasta pan nakailiwliwag iti napasamak nanang. Sanmut akas takalaka, ti panang pakawan ko kadakwada. maawatan ka. Inawaga ko ni Kapitan. Kat pinatgaktikid daw ni Diego nanang. Gapumanlaan ka ni Sheila. Kenti anak da. Husto la unay, na itaapangagdag mo. Sige nanang, adalaang papanak. Sige, agan anat ka. Nasayag la unay. Nunay ka naka iti pawayway. Wan. Katikarik. Manipod dita. Liklik akong ti aginumitarak. Maaramid mo nga ta. Aramidak. Para kada kayo kadagitan nakta. Agyaman na, no kasta. Kan ikarigatak ti agsapon manan iti trabaho. Tapno mabayadak ti inutang ko. Anay bayad ka ni Stella. Nasayaan, no kasta. Kan ti utang mo kang kuhana. Kinasaritak mo ten. Ngayon inutin ta bayadan. Kat, anya ti kunana. Imanugot man. Kat ti parikot yung kan Romel. Saan ko ba yung nakasarita? Ngam panagkunak. Mapakawanak mo siguro. Sapay la kumatyego. Kat agyamanak mat. Tanaka amiris kamatla. No siya, nakamiri sa kitibasol ko, anamati aklatan kan ka. Tinangrakrak iti nasayat alin nangan ming agasawa, Diego. Kasi tinakunak. Pakawanan ako ma. Ay, adaditan. Nalpasan ang nakaramid tan ngagpadpada, iti saan nga umno. Nembaglangan ta na saya at asawam. Uray na dagsan ti basol ko king kuana. Napakawanak pa ilang. Pudnot ako ng pare. Oray siyak. Kunak no agnanayonan, adinak mapakawan ti asawak. Ken, saanan ang mapasubli ti sigod alin nangan mi. Kasmat la kanyak. Saan a pinatuloy ni Sheila tinang pano kanyak. Wan pare. Kat isardeng ta ko man tinakaro apa naging inom ta iti arak. Tawan na sayat nga ipay nakadata. Huwag nga rin. Mangirubo. Kan pakalaan iti sakit. Pudno day ta. Tanyaman na nalabas kat dakas. Huwag pare. Ipamaysatan na kita anti pagimbagan ti pamilyata. Agpaiso day ta pare. Ipay ta kadakwadan ti awan kaasping apam matag. Kas ulo ti pamilya. Agyamanak. Tanapakawanak matlangan, Stella. Tao aklaan adi mamakawan. Kang rona ang tiyamin. Saan ko akayat asyak mat ti saan ang mapakawan. Ta saanak mat a perpekto a tao. Ikarik. Saan to na maulit pa day jay? Romel, ti panagtalag. Kat kakibkibin na ti pamatag. Wenno pa na kaya. Wan Stella. Kat ulitak ti agyaman. Tapi nakawanak matlangan. Gapumandahan kadagiti anak ta. Ulitak ti agyaman kan ka, Stella. Kan ulitak ti agkari. Santon ama ulit tinapasama.
Awan kasayaatanan ang mapasamak no di ti panagsubli ti nasaya at alinangan nyo nga gasawa. Wan nanang, day talaunay ti pagyamyamana kiti apo. Impangag na ti kararag ko nga agsubli ko matilin nangan mi nga gasawa. Itilikodan ti naaramid ko abasol. No lakit di tanapudno ka iti panagbabawim, papanandagay, adi na ka mapakawan ti asawam. Saan mo tadakas a babay? Pudno day ta nanang. Umda sa pagbabainak day ta. Ala, awan sa balin ang maipagkak, no saan ati mataginayon kuman na kinaornosyo, ken mataginayon na patimpatagyo. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumaruno ngayon kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, ada guruuray nga istorya. Welcome iti dete a programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulim masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Ayog ka, pulon nyo. May turad nakpaya na kabilan. Gapo mo lang iti kaawan sino Sir Bem. Siyak pa'y latidakas. Wisit ka ganda. Maanusak amin arigan. Ngam ti panangkabkabil mo kanyak. Kat amang anusan kunton amaanusan. Anya. Tanya ti kayat mo asawan. Saan ko nga mo? Ngam saan mo ko mga ibusan ti anus ko? Anya. Sumardeng kan. Amang ano na yunak. Paiti pa ng sipat ko ka. Dahito ti paglaingam. Ti panangkabil mo kanyak. Wisit kini. Manawak man langin. Apay dita, lima baga dita pingping yun, nanang. Awan anak. Saan nyo kuman nga ilibak? Amo ka kinabil na kayo ni tatang. Nagdakas sa talaga ni tatang. Agbarbartag ka nagtamtambay latan tir aramidan na. Kalpasan na, saktan na kayo pala, ah? Bay amon. Saan na mabalin ti kasta? Ayan ni tatang, takasaritak. Saan na anak? Amangan no si kapay ti pagipapaasan na itiluksal na. Nangrunan na nabartik man na sumangpa. Ay, saan nanang? Ure awan amak no kasta matlaang. Anya? O nya, pare pulon nyo, agawitan. Nya agawid pare. Agorder tabay kit dia. Gusto na itan nga inom, intun maminsan manan Maminsan nga. Gusa nagpayanap na. Anya, kahit mo asawan, kurang pa'y tinainom mo. Iwan pare astor korang paibitin. Kasan mo kurang? Kasan ka pa yan na makabalbalikas? Yamal dito ang bagambet. Baba pare astor. Timagdar ka mo dan. Lusan mo pa ya kayat ti agawi, dumunakon. Nagdagas to galimon. Di nagbanawan dito ya. Tuwakter ka nga rudan at agawid tan. Ala, umuna kayon amangan anak ko. Anya? Rabiin nanang, kan nakaluto matan ni Marlene. Umuna kayo latan. Urayag pa ni tatang yo. Anya nga umuna, nanang. Nabartag to man na sumangpot ni tatang. Amoyo nanang, basit lang ti aanusak ni tatang. Manong? No dumtang deta pa naman, pakawanan naklangan ni Apo Diyos. Tutupak ni tatang. Diyos ko, saan yun anak? Amang pailaeng. Kung saan kayo at timao iti daytoy alubong, naawan ti amayo. Sorry, nanang. Ngam lumabalin na kung apilyan ti ama.
Saan ko akayat ni tatang ama? Anya? Dahil dati pudno, nanang. Saan ko nga muna api ang nagbalinmat na akas dyan ni tatang? Agsarden sa langan nga gada. Anya? Amo ka may regrigatan kayo. Saan, anak? Saan ko akayat ngagsardeng ka? Pangasim. Agsapulak langan iti trabaho. Kabailang pa'y. Kan adamot ititad ni manong mo ajun-jun. Para dito'y balay, kan para iti tuition mo. Dahita ko mati pampanunutan ti asawa yo. Ha? Asawa yu? Kun kunam kan tatang mo. Unman? Anya ko mati rumbang ayawag ko kan kuana itan. Iti kasde a klase ti lakay. Anak ko, saan? Saan mo apagsawan iti kasta ni tatang mo? Tauray kasday na laeng. Isupay laeng ti amayo. Amala ang ama ko na. Aging galangan ni Jay. Anak ko, saan kayo ko mga agimula iti sakit tinakam kan kuana? Dagiti anak ko. Mauawanan ti respeto da iti amada. Kasanumot kami. Nagtakulan ti nagbalbaliwan ni Apolonio. Saan matagas da iti? Ay, no kaano adi madakil na iti anak na isumat ti panagbalbaliw na. Nilaunay junjun ti pampanunuto. Amangan no tutupan na kiti ti amana. Agyaman na nakariing kayon. Anya kumay ka. Nagtibla ka man kiti kape. Medyo nasakit ti ulo. Naglaing kayon? Kasi nagyagsakit ti ulo yun, rinabaya, mabartek kayo. Naa. Manggagaman kiti ti kwartayo. Adalaga tanga ka masabol ko di pagadalan. Awan kwartak. Anya? Nasao kanya ng kalastor di malam, nangaba kayo kano iti palot, kan nagpainom kayo pa'y. Awanan, di busan. Awanan? Inutag ni Sale. Sino asali? Ako, tinamamok nga da pisto na dya si Dagti Kalyera. Anya kayo matan? Ada may pautang nyo nga mawan maitid yung kada kami. Nangruna ka ni nanang. Kakasi naglaklako yung tsindaan. Adul amin. Isu ati pangibagam. Da kayo kumangarot ti mangted. No sa bali, ada maitid yung nga da kami awan. Siyempre utang nga ron. Bayadan naman. Kinadatubo na winuporsinto na. Kasta kayo kit di. Awan patagmi kada kayo. Na. Nagdagas din tita basti pa nagdildilam nga bingidan. Sorry tata, nga makaluksawa kada kayo. Na. Kaguranak nga ma'am. Adda kayan wawanak, Luka. Di na saysayan pa no awana ka ti mao. Takas madla kada kayo gayam ti amak. Ang pangkakit din. Dita, itong paanak ba yan? Kangurgura kayo! Matayan na karudan! Kangurgurak ni tatang nanang. Anya nga min kinapasamak. Apay at tinumpa na ka ni tatang mo. Tumauta-otak na ang natitikwarta na. Anya? At ang aming gatanga kakasapulak hindi pagadalan. Anak, saan ka kuman dimawat kan kuana ta kaririing na? Anya kumamot no kariring na. Siyakla kuman ti dimawatam. Amumatan di amam. Nang runa kat nabartik manan ni dirabi. Aday bartik na nga mawan maitid na kada tayo. Nang runa kada kayo. Amo kakastao na yung tirigrigat yun nanang. Na kayo matlatan kan manong dyan ti mangmanggad para iti pamilya tayo. Kat ni matlakay apulo nyo, agbisbisyo latan. Anak, agbyag tayo mat nga uray awan it-itan ti amayo. Naimbagngal daw mo, Sally. Si kamot kaya, manong Apolonio. Wan, Nagsapa kan? Kaluklukat ko pa lang dito karinderya. talagang inrandag tinasapa. Tao may katulungan nga gurnos di karinderyam. Kasta ka di?
Amukad ngawan pa dagiti katulungam ditoy. Andan tay para luto ka kadwak. Alaman nga rod, tulungan nak amang isimpa kadagiti tugaw. Madamdamalaang, adan umay ag kape. Anya ti kunam, Marlin ading. Kinabil na ka ni tatang. Wan manong, Anyat gapo na kinabil na ka. dumaw daw at ti kwarta, tadagatanga ka sa pulak di school. Kinaluksaw na di bagak. Inton maminsan. Saan kan adumawat kan kuana? Saklatan. Naibagangin min kanyak ni Uncle Astor, nagdakil ka no ti inawak na iti bulang. Uray pa'y. Unanakit din, nga awan ka nun, ta inutang ti agnagan iti sali. Ne, asiro asali. Yaka mo. Ang mga nadakit din babae na, so nakauuyong kaninanang. Ne, saan na mabalin natin? Ngam saan mo kumapilang ibagbagakan na nang may papan iti dayja babae? Oo, sige. Amo na siguro. Sigurado asita rin na ni tatang inton sumangpot. Ang amangan no kabilan naman ni nanang. Nasaya at tadakan Apolonyo. Adalang kayat ko adamagan ken ka. Anya dayta? Asino ti agnagan iti sali nga inikam iti kwarta. Sali nga, nagkula. Nakadamdamagam mo titi dayta. Maanusak amin arigat. Nang runa iti panangkabkabil mo kanyak. Ngam ti panagbabain. Saan kun nga ipalubos. Nangalalami ti dayta sa asawam Linda. Balaagan ka Apolonyo. Pangaasim. Tano mapanagnagkak nga da sa bari a babae itibiyang mo. Pakawanan naklaangan ni Apo Diyos. Ngam saan ko amay baga no anya ti aramida. Inuray kayo ang makariing, tatang. Adda na patag nga ibagak kada kayo. Anya dayta? Kun namlan wa sino ka namang sitsidar kanyak. Napatagla unay. Sakbay ang mamimpinsan ang maibus ti respeto kada kayo. Saan nyo kumamot ng aramidan tag babae? Anya? Kat nga sino man dayja a babae. Isina yun no, dan relasyon nyo. Nangalalami ti dayta? Nagkasara kayo kininanan. Kat no, da sa bali a babae iti biyagyo. Siguraduin nyo, asaan kami ang makaala iti ebidensya. Tasak timang paibalod kada kayo adwa. Anya? Nagidasar ka man da mabisinak. Naa, anya ko mati idasar ko kalutwag. Anya? Awan mat inyawat mo kanyak amay gatang iti maluto. Nagdagas kit din ti pa nagdildilam. Iswakas jay na kitanak mo, tatultulanan na ka. Awan respeto na kanya. Kapumatlaang iti aramid mo. Puisit ka kit diya. Adamay itad mo iti sabali. Ngam awan agpaay iti pamilyam. Asino day nga agnagan iti sali nga ikam iti kwarta kunak manen. Imbagakbatan king ka. Kanayon ka kano iti karinderyana. Kat! Natural at karinderya. Panganan, pagkapian, paginuan. No kastangarod. Saanan anasken nga agsapul ka iti makan no sumangpet ka. Adamat gayam karinderya ti babaim. Nagkuna babaik ni Saliaya. No saan mo a babae? Apay nga ikam iti kwarta. Iso siguro nga awan mayawat mo kanyak, ta ison ti pangpangtedam. Arnya. Ulitet ti balaag ko ken ka Apolonyo. Saan ka ko mga agbitot ko nakmanen? Ta saan ko nga amo no anya ti aramidat ken ka? Pangpangtaan nakari. Saan apang taday to'y? Ngam kiti, balaag ken ka. Nay, nagisirakan sa matan sala eh.
Wan, naibos nga minan tinaluto amasida. Tulungan ka nga roden nga gurnos ka dagiti lamisan ken tugtugaw. Ta agmap tapay madamdama. Wow! Talaga lang Anya ka diti, kasukat dagita kinaanos mo amay tultulong kanyak manong Apolonyo. Alaman nga rod, agin inaw nga minin ni Maluwa na bati akadua. Ay. Siyempre mawatamad nga tan. Uraysan kun nga ibagakin ka. Oh! Pag-epron nyo. Oh. Pari astorada ka mate. Nay, saan kong yung pag-arap nga dan baro at trabaho ma? Nagbalin ka mat gaya man na boy ni Sally. Sally, alaan nakman matakatulong mo dito'y karinderya, muray no para maplaeng. Saan ko akatulong ni Manong Apolonyo, Manong Satur? Anya? Usus, nagsaya at gaya man ni pare Apolonyo. Matulungan na ka ng ti pamilya na, di na pa'y matulungan. Pare Astor. Kakaasim at ni bakit mo, ngaglaklako ijetsandaan pare. Sa bali mat titultulungam. Wow, sana all. Ay, tulungan na kidit. Nakadupay lasaom. Uray katagpainom ni Salinton madamdama. Sana ya, Salay? Ha? Ayaw na! Day talagayam! Pare, saan ko mamamuan ti pamilyak na ito ya? May babaan ka ni Sally. Adya ti kahit mo sa pare. Papay, adda ka di relasyon nyo? Awan pa, Gaman niya. Adda siguro panggap mo kankwanan niya. naskan ka di pa ingay bagak pare. Anya. Unay kamatan pare Apolonyo. Nay. Apay pare? Amo mata siyak ti imun una ana amon ni Sally. Ken siyak pa'y tinangyam amugan ka. Ugat? Ita kayat naktay nga gawan. Anya? Pare tapno mom. Kursunadak ni Sally. Anya? Anak kumamot ta na salinan ay. Imbagkan ka ta dan asawam. Dinto ta baruak. Lakay baro. Wen, lakay no lakay. Di napatag baruak. Sana kasken ka nga dan asawa na. Anyang rito ti kahit mo. Agaram ka latakan ko na. No kayat na ka di mayat. Ngam no sakti kayat na, suri langan. Anya? Ngam, saan mapadpadasan tagipulong iti pamilya? Tagaba ta. Ha? Ulitag ti balag ko pare. Saan mo kumaagan datang tagipulong iti pamilya? Nang runa iti asawak. Tagaba ta. Ibagakmut kan ka pare. San asyak tay tao analaka amabutbutan. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Manang Sally, adaman naglaw ko kadagiti alalakay. Sino? Dastor ka na Polonyo? Wan, madlaw ko nga agkurso na dadakan ka. Wan, nadlaw ko matay ta? Kat, asino mat kadakwada ti kursunadan? Jay ada asawa na? Wano tay lakay abaro. Awan pa'y may baga kiti ta? Taawan pa'y mat formal anagaran kanyak, Eva? Ay, kunak no adan. Ngam, asino mat ngay tinaasidag itirik nam kadakwada? Depende. Depende nga. No, sino ti marik ng anadong mo? Ngam no tay adda asawa na, ay delikado. Dakkal agulo no maamuan ti asawa na. Napanunot ko matkit di dayta? Idinto ano ti baro, awan sabit mo. Awan di kasla magusto ang kadakwada. Agpadada asugador kan bartag. Amok adaman no kay una yan.
Mabitlaan ta, yornos ko laang dagitoy. Siya ko, nanang. Siya kon, nadagsan dagitoy. Nanang, amok ang nakakaasi kayon. Ipas nagmukit iti agadal anak ko, tapno makaturpos ka. Wen, nanang. Talaga kasta ti kayat ko, kasta ti aramidag. Saan ko asayang tirigligat yo? Di amin na sakripisyo yo. Agyaman anak ko, tapara mutlaang kan kadayta. Wen, nanang. Dakil ti kaasi ti apo. Wen, anak ko, kasta ti kayat ko. Saan nyo latang isina ti Diyos iti biyagyo, naisot kang runaan akamang tayo. Papi ima ng awan pailaang ni Apolonio. Ay, sigurado ka na bartek manan no sumangpat. Maanusak pailaang ti kinabartek kan kina irresponsable na. Nupod no nga da babae na. Naitakat nga tan, tisakan ko ang mapakawan. Anya man ang dagitang ibagbagam kanyak. Palpalagipan kalaan. Palagipan, awan pa'y kanito ano saya, ti panagsangot ha. Kasano, kat nagdakalan tinagbalbaliwa. Saan ka matakas tayo di? Anya? No kaano at dadakalan dagiti antak mo. Iso nga ron, ngaglang ayak met ha. Agsubad damot din kanya ka. Ado, trigrigat ko ng padpadakkel kadakwada. Ngam si Kati Padre di Pamilya. Si Kati Mang Serbi kadakwada. Saan kit di asikati serbianda? Kabaalampay mo. Anya? Sos Linda, sardingan ako na sermonan. Tano sana ka makapagtipil man kat amangan no matibab ka. Talaga ang nagdakalan tinagbalbaliwam. Pwes, no saan da ko na kaya, di pumanawak, parikot aya da ita. Aniya. Masaya at matapimanawan ni Astor. Nakadisnugak yung kuha ni Taing kahit. Saan kayo kumagapa? Gapulang kanya. Ngam, salyan anak ni Astor, iti managad ko keng ka. Talagang agapa kami, kat amangan numper manak. Niya? Iso nga aklonan ako, tapos sumardengan da yung Astor. Apo lang niyo. Orayad na nasawak, ipanagnakuking ka, no kasanot panakat, keng kasali. Narigat, apo lang niyo. No pa saan ko amawatan tirignak para kin ka? Anya di kahit mo asawan? Mariribukan akmat. Saan ko nga mo? Nga niya ti kay patananday to eh. Dakdak ng temak ko. Awan rumbeng pagamkam. Nunas ka na panawak ti pamilya para king karamidak. Saan? Saan ko akayat ang mapasamak na ita? Siyang tulakit iti kagura ti pamilya. Saan? Dadakkelan. Agbiagdan nga oray awanak. Kanadamot ti inada. Uray pa'y. Saan ko akayat ti sumrak iti relasyon nga alanganin? No pa'y. Kasta. Sige. Ikanak iti panawon ko amang panunot iti impudnom kanya. Agyaman na iti kinasayaat mo. Agyaman akong kasta. Kasano da ita? Bilang maadaan ta iti relasyon. Mayat mo ang sawan. Siya, timangbiagkan ka. Anya? Lading ita, kung naibagak na ito eh. Kas makitkitak. Aon mo trabaho. Agsugsugal ka nung agbarbartik matlang tar aramido. Anya? Saan ka kumamasaktan iti imbagak? Ibagbagak lang, tipod nyo. Ay sos, si ka pa Linda. Ibang miti asawa matulungan na kamad. San kit dia kasta bukbukodam ti mangisaksakan iti biyagyo. Kasano ko maatulungan na ako nam, kit agawid lang ije balay no mabisen.
Anyan. Sana all ako nada. Nagmayat gaya man tibiyag na. Kasi saan kumanin nga amo te ayan na? Hanggang siyak, amok. Sa dino te ayan na. Ay, sorry. Saan ko nga ibagat, saan ko akay nga aga pa kami iti asawam. Kabuteng mo ni Apolonio? Saan? Saan ko akayat nga da kabusor ko? Aniya? Tano siyak ti mapagura da. Hay, pumatayak. Ha? Sorry, medyak may baga. Hangam ti may bagak, paliiwam ti asawam. Ang mga no agbalaw ka kat adda iti sa bali asaklutan. Aniya? Sige, Linda. Panawan ka pa ita. Sarong karak man ti sabong ti dardarap-dap ko. Hanya lakit din ti biyag. Masino nga'y tatakon kan astor a babae no kasday mag. Sugador, bartag kan istabay. Agam, saguray ka. Ano jay kunana? Paliiwag ni Apolonio, taamangan no agbalawak, kat atan iti sa bali asaklo. Anya ti kayat asawan ni Astor? Pudno nga da paglulukwan ni Apolonio a babae, kat dayjay nga agnagan iti salay. Nay, nataraki ka man ita, pare Astor. Kas kamot la, may masaya ka na disuot mo. Sa sawambot pare Polon. Adalang napatag nga papanak. Mapan ka di, ti ayan ni Sally. Wang, kita ngay di naktulungan ang mga aram kinkwana. Ay, katsaklatan. Naglaing kan. Ibagaking ka. Lipate mo ni Sally takukwakon. Anya? Oh. Nalawag mo't nga ta tinanggag mo. Tasan ka matatulingan niya. Agayan ayat kamin. Kat agdin na kam to pa yun. Sana mabalin. Kukok lang ni Sally. Kasano ako kwa makunam? Kat san na kamatakayat loko? Ilaban ko. Anya? Ure pe agginuratan. Di nakmalapdan. Kumaano kayat na ka? Saan mo't nga rod? Siyak ti kayat na. Oh, alaman? Ibagak iti pamilyam da itoy. Kita man. Sinaan nakalakit din ni Linda. Kat kagura ka dagiti anak mo. Oray man gid dinoy bagam. Di agsina kami, no agsina. May mayatap no nawaya kami kinsaling agdin na. Ay na, awan mon, pare Apolonio. Naulaw kan. Kasanon, no paibalod na kayo, kansale. Anya? Masaya at matapim manawan ni Astor. Nakadisnugak yung kuha na itahing kahit. Saan kayo kumagapa? Gapulang kanya. Ngam, salyan anak ni Astor, iti panagad ko keng ka. Talagang agap kami. Itamangan nung paramanak. Anya? Iso nga aklonan ako. Tapos sumardengan da yung Astor. Apolonio. Rayad na nasawak. Ipanatnak ko king ka. Mukasanot pa na kahit king kasari. Narigat, Apolonio. No pa saan ko amawatan tirignak para kin ka? Anya di kahit mo asawan? Mariribukan akmat. Saan ko nga mo? Nga niya ti kay papananday ito eh. Dakdak ng tiyamat ko. Awan rumbeng pagamkam. Nunas ka na panawag ti pamilya para king karamida. Saan? Saan ko akayat ang mapasamak na ita? Siyang tulakit iti kagura ti pamilya. Saan? Dadakkelan. Agbiagdan nga ore awanak. Kanadamat ti inada. Uray pa'y. Saan ko akayat ti sumrot iti relasyon nga alanganin? No pa'y. Kasta. Sige. Ikanak iti panawon ko amang panunot iti impudnom kanya.
Agyaman na, iti kinasayaat mo. Nagyaman ak makasta. Kasano day ta? No bilang maadaan ta iti relasyon. Mayat mo ang sawan. Siya, timang biyagkan ka. Anya? Lading ita, kung naibagak na ito. Kas makit-kita ka. Trabaho. Agsugsugal kung agbarbartik matlang tar aramida. Anya? Saan ka pumamasaktan iti imbagak? Ibagbagak lang, tipod mo. Ay sus, si Kapay Linda. Ibang miti asawa matulungan na kamad. San kit dia kasta bukbukodam ti mangisaksakan iti biyagyo. Kasano ko maatulungan na ako nam, kat agawid lang ide balay no mabisen. Anyan, sana all ako nada. Nagmayat gaya man ti biyag na. Kasi ta, saan kumanin nga ammo te ayan na? Hanggang siyak, amok. Sa dino te ayan na. Ay, sorry, saan ko nga ibagat, saan ko akay nga aga pa kami iti asawam. Kabuteng mo ni Apolonio? Saan? Saan ko akayat nga dakabusor ko? Aniya? Tano siyak ti mapagura da. Hay, pumatayak. Sorry, medyo may baga. Hangam ti may bagak, paliiwam ti asawam. Ang mga no agbalaw ka kat adda iti sa bali asaklutan. Aniya? Sige Linda, panawan ka pa ita. Sarong karak man ti sabong ti dardarap ko. Hanya lakit din ti biyag. Sino nga'y agtatakon ken astor a babae no kasday mat? Sugador, bartag, ken istambay. Agam, aguray ka. Ano jay kunana? Paliiwag ni Apolonio, taamangan no agbalawak, kat atan iti sabali asaklo. Ano ti kayat asawan ni Astor? Pudno nga da paglulukwan ni Apolonio a babae, kat dayjay nga agnagan iti saleng. Nay, nataraki ka man ita, pare Astor. Kas kamot la, may masaya ka na disuot mo. Sa sawambot pare Pulon. Adalang napatag nga papanak. Mapan ka ka di, ayan ni Sally. Wang, itangay di naktulungan ang mga aram kankwana. Ikit saklatan. Naglaing kan. Ibagaking ka. Lipate mo ni Sally takukwakon. Anya? Nalawag mo't nga ta tinanggag mo. Tasan ka matatulingan niya. Agayan ayat kamin. Kat agdin na kam to pa yun. Sana mabalin. Kukok lang ni Sally. Kasano ako kwa makunam? Kat san na kamadakayat loko? Ilaban ko. Anya? Ure pe agginuratan. Di nakmalapdan. Kumaano kayat na ka? Saan mo't nga rod? Siyak ti kayat na. Alaman? Ibagak iti pamilyam da ito'y. Kita man. Sinaan nakalakit din ni Linda. Kat kagura ka dakiti anak mo. Oray man gid din o ibagam. Di agsina kami, no agsina! May mayatap no nawaya kami kinsaling agdin na. Ay na, awan mon, pare Apolonio. Naulaw kan. Kasanon? No paibalod na kayo, kansale. Anya? Ading sale. Pudno ka diti, imbaga ni Apolonio kanyak. Kada kayon. Kat agdin na kayo pa yan. Ha? Kas dati ko na. Wen, ure isina na kano ti asawa na. Awan bibiyang na basta da kayo kanong tagdin na. Anyaman to niya pulong nyo. Naan niya la di tanti bagbagana. Sus, delikado ka sali. Nung maamuan ni bakit na. Kat idarom na kayo. Nang runan wag dandin na kayo. Ay sus, mabalot kayo Aniya? At dalintag ang mga iparit iti panagkamalala. Kat no ada ebidensya ang agdindin na kayo.
Ha, swak na swak kayo iti pagbaludan adwa. Di nakman butbut ngan, Astor. Saan ka abot-but ngen? Ibagbagak lang ti pudno. Iso, siyak ti aklunam, tabaruak. Awan parikot. Sa nakas kan Apolonyo nga da asawa na. Kan nagkasardapay kan ni bakit na. Musta, Linda? Talaga nagagat ka. Agam, kaasi ka mat kaasi ka nga haglaklako dito tiyandaan. Hagragrag sakmat ti asawam. Anya? Ay, saan ko kumanga ibagada ito? Ngam, sabali na talaga tinasumok ti asawam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kasano pa ya maaram ko ti kursunadak? Kat ino na anak mo't ti chickboy nga asawam. Anya? Agsipot-sipot ka ngamin Isus, ang mga no agbalaw ka. Saan na kayo nasangputan ni Apolonyo? Pudno ka diti bagbagam, Astor. Wen, isot imbaga na kanyak. Agdinada ka nun iti dayjay a babae. Iso nga awanan nam namakpay. Kayat mo asawan? Nagribal kayo iti dayjay a babae? Wen, kat iso ka no tinakaigasat kan kuana. Diyos ko. Ang nubilang tagdindinadan ton. Nagda pamuspusan, tapno makabalas ka, Linda. Ha? Idarong mo ida. Sigurado, swak na swak da iti pagbaludan, tabawal ter aramidan da. Ay, Ni, apay nanang. Langayo din na pampanog la unay. awan anyaman na dayto anak ko. Ay, saan ko nga mo? Noanya ti Aramidag Marlin anak ko. Ala, apay nanang. Anya ti parikot yu. At imbaga kanyak na angkel mo nga Astor, may papankan tatang niyo. Kat madanagan. Apay, anya timbaga na. Saan ko kumaarba nga ibaga? Tasulbaran mi pay. Kaslabumtak ti marukong ko. Anya nga min dayjay. Kayat ko apanagnakan pay matkiti. Ang mga nubo nga lang ti sakit tinakam ni Astor tinaybaga na kanya. Anya nga min dayjay ay nanang. Makita kat aburido kayo la unay. Amangan kano nudumteng ti aldaw. Asaan na tayon asang petan ni tatang niyo. Anya? Agdinatan, Sally. Saan ko nga ang mga pulo niyo? Matanaganak. Anya ko matipagtanagam. Kasanon lumaamon ti asawam katrautan na. Anya? Saan ko akayat ti may iskandalo? Saan ko akayat ti may babain? Siyak di makam mo, kinilinda. Sa naparikod dayjay. Makaraman kanyak no pagkaramidan na katisa na nasayat. Kasanon no idaron na ka? Di pa ikot mabanod tatwang. Sandang aramidan day tako nagmanin. At dangadod mabalinan no saan ko na kayat. Saan ko nga mo? Ladingitag. Saan ko pa'y amapatgan na itang ibagbagam? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.